Poštovanje, dobrodošli u video Nino di Art. Ovdje ispred vas vidimo 100 dinara iz 1943. Još uvijek je rat i novčanice su očito izdavane za vreme takve situacije. Na levoj strani jako odmah uočljivo vidimo u jednom osmougonom medaljonu smešten je lik Svetoga Save. Sveti Sava je oko 1175. rođen 14.1236. tako stoje informacije, vjerojatno umro. Bio srpski princ, monah, iguman manastira Studenica, književnik, diplomata i prvi arhiepiskop autokefalne Srpske pravoslavne crkve. Rođen je kao Rastko Nemanjić, najmlađi sin velikog župana Stefana Nemanje. Kad odlazi na Svetu Goru, gde se zamonaši u ruskom manastiru Svetog Panteleomana, gde je dobio ime Sava. Znači, jedno veliko poštovanje, eto, prvi put, koliko sam ja barem upoznat, se pojavljuje na liku novčanice. Možda je bio prije, ali u ovom vremenu, barem koji ja gledam kroz rat, nije. Dalje, novčanica je veoma lijepo ukrašena sa ornamentima i gravurama. To možemo zahvaliti Veljku Andrejeviću Kunu i Mati Zlamoliku, koji su radili engraving i dizajn. Potpisnici ove 100 dinarke su bili ispred banke Milan Kostić, verovatno Milan Kostić i Milan Radosavljević. U vodenom žigu je ženski lik, profil. Sada, toliko ispred. Sada ćemo vidjeti malo iza novčanicu. Evo, ovdje je, znači, iza. Tu je jednostavna prikaz novčanica, iza vidimo, prikazuje se jednoga seljaka ili, jel tako, vlasnika volova na svom imanju, kao je predstavljeno ovdje iza seosko imanje i to je, što bi rekli, kao neki rad na polju ili tako nešto. Između ostalog drugog natpisa gore velikim slovima piše Srpska narodna banka, 100 dinara, levo isto piše 100, dole okosa, gore u desnom uglu je grb sa dvoglavim orlovima i tako dalje. U levom više je ukrašeno sa voćem i tu imamo raznih još drugih stvari kao zgodno postavljenih i tako dalje. Inače, taj okvir cijeli okolo je jako fino dizajniran sa raznim gravurama i tako. To su radili, znači, Andrejević Kun i Matija Zlamolik. Ok, vratimo se na prednju stranu gdje smo i počeli i postavimo je tako. Toliko za sada, veliko poštovanje i Nino di Art.